الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga tatawtay manghuran hatiranan ibu da longtayan ha kapupuan iwan kaywanan binaybayan longta da hindi ha kapuan masuk maripasambuangan maripa basilan pa tawi-tawi sambil palupa suog. Salam doa akan yung katantan mga katawtay manghuran ha kama Islam. Manjari ha waktu ini insyaallah ta'ala supatan na to, in pangadyan na to, tungod pa amoy in ibadat sa lago-lago, amoy na in rukun hikalima, paghaji, iwan pag-umrah. Nasabot na to si limabay in siyam dahil ha mga di mapatot jumato ha mga sila maghaji. Amun pagyanon al-a'mal al-mamnu'ah. Amun mga hinang yang langan hasara karena inihikamula sinang malibadat sin kita niyo. Atin niya in mga inikatan bang siya jumato na aun doon han multa niya siabot kato taniyo sin sara. Una muna sabuton taha amun ini tayo turun tasadya in mga katanhinang amin di jarihon ini wakas na to nabi mga napatarang sumagawa supaya magkugdan iban sin pangadyan na to waktu ini amunin hukuman si mga katantan amal yang langan. Longta in kaisa niya roon long niya tiyatur ras bi ay kitain kan. Amoy in magtabon sin o hawak to sin naghihinang na sin amal paghaji di ito jarihon sin sara. Hikaruan niya long niya halkus sya'at. Di manjari magutod bulbul. Inyan katantan atawa mag ini pahaupo si mga bulbul bihan uno-uno na bulbul yariha ang gawta pamarananta. At tatkala ingkita niyo halawm na sin ibadat paghaji. Katunya kalmul adfar amoy in manuptup hawak to sin paghaji inyaon di na jarihon hangkan na ingkatan si usukat kato sin sara paunahon ni mga inikatan hinangon na supaya di kumangiin ang malibadat na to. Ini kaupat niya amoy in manglanalana si mga lanamahamot. Di ini jarihon sin sara demikian. In hikalima niya labsul muhit mutlakan. Amoy tamungon longta tiyatahi inyan katandi jarihon karena aun tuod tartanto pakayan sin mga sila maghaji hawak to sin sila naghihinang sin ibadat paghaji. Ini kalima niya ikaunom niya lang ta katlo saydil bar. Amoy in mamatay bihan si mga binatang amoy in nagula ha
inigin lupaan sarta mga yaon dahil ha mga hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala inya turi manjari ha mga sila halawom sin ibadat paghaji. In hikapito niya muqaddimatul jima' amoy in launta muna amin mahinang sababan makapagsud kakatin duga magtiaon uno-uno na hinang amoy in iniaon doon haon lang ta kakahinang mahinang sabab injatuhan niya amoy in maaon ha antara nila yung pagsud ini sin usog iwan babae long ta haro akto sin paghaji ini ramikyan di ini manjari jumato ka mga sila na sabo naghaji. Ika walo niya akdun nikah o khitbah. Long ta inyaon katan damikyan di manjari amoin maaon in pagpangasawa dun haon iban sin amoy in pag ini tayma sin ini long ta pagpangasawa iban sin ini lang ta hawak tuya maaunin puan inamuin pag ini jato paghambuok sin dua magtiaon halom sin paghaji ini kasiyam niya amuna in lang ta amuin hinang natuod sin pagtawon long ni aljima at ina maaun na in pag sud kakat sin dua magtiaon aamuin hialal kanila sin Allah Ta'ala sa sumagawa bang siya halon sin ibadat paghaji ini nikatan dahil nga mga amal di jarihon sin sara pianglangan ini. Naman jari doon hayan aun siya hukuman sin mga ini nasabot. In mga hukuman sin mga nasabot ini katantan beta kato na amuin lang niya 5 panagnaan siya butyaon. Dahil ha amin siya butayad to, sampay pahikalima niya, lang ta, in 5 siya panagnaan ini, hisiyo makahinang hambok, dahil nga mga nasabot takain na, dahil nga panagnaan sa pahikalima niya, na ini mawajib kaniya magpidya. Amon ting kumugdan kaniya sara. Ha, at niya amuna imag, ini tawon sin ini utod ini magbagong bihan sin ini unia iban magpupok damikyan sin buhok kaunia tuptup sin limania iban sin ini sumapo sila na mahamot iban sin mamadyo sin tamungon tiatahi in 5 nasabot ini katantan, suway siya magpidya. Unin pagyanundunan pidya, amo na in mamuasa siya to adlaw. Hawak to sin paghaji. At tawawang nyari, mahinang inyad to, magpakaon siya unom miskin. Amad to imulta kaniya. Pag-uos lang niya in tiap-tiap, habok deng ha mga miskin yaon, na magdihil siya hang kamud dahil ha bur ini kakaon sin Arab nabang kato bihan biya mga bukas sin pagkaunon na hang kamud bihan sin long tawistahan sin ini bukas yaon at inarang biya kato kyan tangan na kaunay to amon long ta ini hang kasupa at ini hang kasupa yaon abistahan, amin timbangan sin nakao na maggantang pa kita, duang kasupa, pagtawagon niya tunga, lang takantang. Na hati niya tunga, hati niya hangkakantang niya upat supa. Bihat to, na hambuk supa ring haamoy ini kakaon sing kita, bang hakato bukas, bang haarab lang niya bur, na inyaon amot timultania. Atawa bang wayro, hindi ka makapakaon miskin unuming taod niya na subay ka magsumbay kambing.
Amoy nimbiyay sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat hanggatus kasiyaman tagunum parman sin Allah ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi papidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Isiusiulong niya in kaaunan niya bat aun sakit niya nam niya hawaktu sin paghadi niya biya long niya sin sakit ha uyaon aun waktuwihan na in sila nila katahanan sa nila kabunanin o nila nga inyaon aun pidya niya. In pidya niya mamuasa amo na biyata niya 2 adlaw in puasa niya atawa magsarak ka atawa in pagyanon magsarak ka amo na in magpakaon kausin unom miskin iwan sin nusok amo na in pagsumbay sin hayop susumbay unbihan bang di mahinang indua na sabot. Atin niya inyad to di kaw ini ini kahinang sin pagpidya at iwan sin pagpuasa na ini kaw subay magpasumbay kambing bihadtuin aturan niya. Na tungod paparka lalong niya katlos sayid ini bangkaw naka ini kawabihan binatang nakasagaw napatay mo yung nasumbay mo hawak to sin paghaji na inimulta niya runhan na siyabot dun haon sibo dalaw niya ini multa niya iwan sin hayop na sabot in hayop siyabot dun hayni haabiyay ta sing Quran mahamulya suratul Maida ayat kasiyaman tag 5 long niya pajazauhu mithlu ma qatala minan na'am. In amoy in go sin hinang niya yadto biya siya yadto nakapatay sin mga hayop amin susumbayon. Nen hayop susumbayon lang ta yaon nen unta in sapi iwan sin kambing. Amo adto in biya mga go sin hinang niya hati niya amo adto in ini multa kaniya hawak to yaon. In sumuno kaniya, dun haon long niya, amin hukuman sin mukaddimat aljima. Ati niya inamin biya mga pag-una-unawihan sin usog iwan sin babae hari pamaunhan tara nila in pagjima, biya mga magsanaw-sanaw yaon long ta, biya mga mag-inisiyum-siyum yaon, na in mga yadto katantan, asal yadto aun na siya multa habihad to in butang niya isim makahinang long niya na inyan katan aw nadam at niya magpasumbay siya kambing na ang pawang siya kialandoan na awn na ini pagsuok sin duha magtiaon hawak to sin paghaji inyaon long niya malarak na in paghaji niya di namatay ma in paghaji niya hapanagdaan niya to. Ana hatihon sing kita makaminsan dain bistahon kato sin sara sin paghaji na paggain niyaon nagkangi na yung paghaji inyaon nakabutang dahil sa basara subay niya taluson in paghaji niya yaon di naman diri bugtuon pagkalong ta inyaon bat kimangi na bugtuon niya ri dahil sa manjari subay niya yaon taluson sampai maubos siya wihan pag-ubos dahil haamoy ini na paghaji ito na bang naubos na siya lang niya siya magpasumbay na badana. At ising badana ini hipasumbay niya subay siya unta. Na bang wayroon kabaakan niya hipami unta doon hayan na subay siya mamuasa hangpu adlaw in puasahon niya na sarta in siya lang niya wa alayhi ma'adalika al-qada min amin akhar. Sarta magkada siya hati niya kantian niya in paghaji ito harugaing tahon amoy in
maaun doon kaniya in gaos bihan iwan sin kaya tungod sin paghaji subay niya kantian yadto in paghaji niya amoy in wala nagato yadto. Riwayat din kan Malik, Imam Malik al-Muwatta anna Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa Abu Hurairah sa'alu an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrimun bil hajj. Into nasabot ini mga sahabat Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Hurairah, in sila ni katuto nga subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kahalan sinambok usog amin long tanahinang jimatuhan tara niwan asawa niya awak tusim paghaji in ini biyayta doon haon in hukuman sara kumabdan kanila na long niya amin sila yaon tiap-tiap in bayta nila hati na mga sila yaon kaya pa nga subuhan na tungod siya namin usog bihato in jimatu sibo in amin jajawaban nila na inyaon katan long ta suway sila magkada sim paghaji nila bihan. Hati na amin iniusog iban sim babae na kahinang sin. Hati na di amin dua magtiaon yadto. Sampay lang niya amin aun doon hadi niya. Maghadi sila hati niya magpasumbay dahing ha mga inihayop susumbayin. Naampay tungod paparkalaw niya akdun nika amoy in lang ta pagtiaon na. Hati niya pag kawin kanila hawak tusin ini sila naghaji atawa inyaon nagpangasawa hawak tusin nagpaghaji iwan sin mga kaibanan pardusahan wasairud dunub biasim ghiba namima in inikatantan lang niya nakasud siya kaptangan al-fusuk hati niya amo na imbiyay ta doon waman hajja palam yarpus walam yapsuk raja kayaw may waladat si ummu isiyo-siyuin nakapaghaji wala long tajimato kaniya in ini kapasikan doon iwan sin amoy in nasabot doon long ta biyay ta doon haon amin di jarihon sinsara na inya unlong niya manjari sadya roon haamoy in magtawbat sadya sila. Papihi at tawbatu wal istighfar. Id lam yarid ala syari' wad'ul kafarati lahu siwat tawba wal istighfar. Wa isab kabaakan nasabot hasara magtubihan in kiparat niya buat malingkan wayrud dukaing dahil siyang pagtawbat iban pangayo kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Namat ting kaimut-mutan lang tasin amoy in rukun panagnaan sin paghaji. Ampa in rukun hikarwa sin paghaji hati niya in panagnaan ito amunain pag-ianon paghaji nasabot sin kita hapanagnaan pa yadto in tungod pa rukun sin paghaji upat in rukun sin pag-umra 2 in pag rukun sin paghaji kaisa niya al-ihram hikarwa niya at-tawaf hikatu niya as-sa'i hikaupat niya al-wuqufu bi Arafah. Ang pag-umra in naig hadyaroon kaniya amo na in pag-wukuf pa Arafah hati niya in pag-umra wayroon na siya pag-wukuf sumagawa mahinang into rukun pag-ihram, pagtawaf, ibansin, pagsa'i. Amad to. Naman jari, lumaton kita maripa, rukun hikarwa, amo na in pagtawaf. At-tawaf, huwa ad-dawranu hawla al-bayt, sab'ata ashwat. Walahu syurutun, wa sunanun, wa adabun, tatawaqqafu haqiqatahu alaiha wahya. Lang niya in pagyanon tawaf amo na in magkuliling
likusan sin Ka'batullahil Musyarrafah, makapito siya magkuliling. Doon yan. Naon siya lang niya sarat, iban aun siya sunnah, iban so aun siya aturan. Amoy intinduganan sin ibadat ini in mga aturan na sabot yaon katan, dahil hahukuman biyayta amin magpadatukaw simpito pagkuliling yaon halawman sin ini Masjidil Haram lang ta haot sin masjid yaon iban sin Ka'batullahil Musyarrafah. Amo nain lang ta maglibot makapito bakas na to yan tulong ta nasabot na kauna. In syarat niya kaisa niya an niyatu inda asyuru' fi id al-a'malu bin niyat. Sabab lang niya ingkatan sin amal subay aun niyat. Adapun bang wayroon niyat sin uno-uno na amal di matay ma in amal yaon. Sabab lamod siya hasarat in pagyanon niyat. In niyat bukon siya ipaglapal. In niyat amal sin jantung mukarna musadyain dumakan doon hayan sin in ikaw himinang na sin daakan sin Allahu Ta'ala wiyajib kay mo amo na yung kahinapusan ibadat sa lago-lago amo na yung ibadat paghaji sarta damikyan na sin pag-umrah. Na amo yato mga katawtay manghuran akam Islam na in kaaunan sin magtatawap subay siya sartaan niya iban niyat sarta amoy in gawgot in pangatayan niya himinang doon haamin pagtawap yaon amoin maksud niya ta'abudan lillahi ta'ala. Maksud niya magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Bihag tuin amoin kamaksuran niya. Bihag. Sarta pagtaat niya pa Allah Ta'ala karena dia aksya pa hinangon. Sinamin ibadat yaon. Na hikaruan niya dahil mga syarat sin pagtawap suway siya sutsi taha at taharatu minal khabati wal hadas. In ini suway siya sutsi dahil katan amoy in ini langgal hasara sin aturan pagsutsi. Inyaon suway niya hatulon marayaw pa amuhon haunono nain pa miat sin daak sin Allahu Ta'ala pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwad to mga katawtay manghuran na kami Islam biya dalawang ta impagtawap yaon sin pag ini sambahayang. In sambahayang di tay maon bang siya wayroon kasutsihan. Wayroon siya wudu. Naramik yan impagtawap sarta doon na Baitullahil Haram impagtawap yaon amo na ingganti sin tahiyatul masjid bang mahayang iwan maluwagin waktu sin mga sila magsusud maun palaw sin Masjid al-Haram. Ini katunya sitrul aurah. Ini katunya ring mga syarat suway katabunan in aurat niya. Ngayon aurat sin usog biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bayna ini hawot lang niya sin puso diya uniban sin tuhod. Bihan niya na. Hati niya subay siya katabunan in ini katan. Hangkan na in pakayan sinusog, amunan rida iban sin idar, in hambok hitapis, in hambok hisiub bihan, pakatiluakan atau katilibot sin pamaranan niya. Naamod tulong ta. Nga tinariya da siya sin amin umalop patuhan ha ibadat sambahayang in amin pagtawap niya roon ha ini kumuliling doon ha Baitullahil Musyarrafah. Amo yan mga katawtay manghuran akam Islam. Na inyaon lawta ini bangkaulong niya mamisarahan doon halaw mansin ini pagtawap mo yaon at inapagkuliling doon haon lang niya inyan katantan
di man jari kau mamisarahan buat melainkan in pamisarahan kataan amoy in iupihan sing kita dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam di kau man jari mamisarahan sin kaptangan sa tulaat doon halaw man yan karena ini kau halaw ibadat karena ini kau imaalok patuhan mo Rabbul Alamin wayroon lang ta ini nakatampan kay mo doon hayan dahing hatuhan Rabbul Alamin kita kausin ini lual jangang mamroon ha lokal yan. Na subay ingkap tangan lang niya marayaw sadya. Amo na impiyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impagjikir kaniya. Panghindua kaniya, pangayo kampunan kaniya, pagjikir magsabot si mga katantan kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in subay hinangon sin mga sila maghahaji doon na long niya hisiyo-siyo in nagtawap doon wayroon niyat niya atawa nagtawap siya in siya wayroon kasutsihan niya na in siya halawm long ta ini lumi na iwan damik siyang doon ukab in aurat niya biya sin aurat sinusuglong ta biya ta doon dahil tubto simpusod patuhod. Hati niya misan maukab hindi ini taas ini bihan labi-labi na pagtawap panagnaan niyang pakaw tumawap ini liuin inamin si ubini dan dihataasin abaka patuo ang pamarihi labay maripa somsin iloksin ini dapit palaway ni ang panay sabi-sablay maripa tuam pa siya, ini dumakan doon, maka ini to haamuin, hautan sin, Hajar al-Aswad, iwan sin, longta makam sin Ibrahim. Amod to. Na pagubos doon haon, in pagubos sin to, longta tawapyan to, paghikaupat, na putuson niya na imbaran niya riyan, magsiog na siya sinamuin, tamungon, ipagsisiog dapit pataas to. Biya, naamod to in longta kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inilongta in hikaupat niya, dahil mga sarat, subay maawon in pagtawap doon Baitullahil Musharrafa, amunain kuliling sin ini longta Ka'batullah al-Musharrafa, suway siya halom si masjid. Misan pa yung kaaunan niya lang tamalayo. Biya na sin magjato, bang mga timpo paghaji bihan, matawto di mano siya, sabab milyon di mano siya. Nasuway siya halom si masjid. Ang kanna in Masjidil Haram yaon, sampai piangkatan na pataas, hasupaya hindi maubos di hababa makasakat pataas, dito sila magtawap. Taas na rihan pangkat ikarwa, pangkat ikatu, hasupaya ini hikatunay nilain, amin pagtawap nila, amunain pagsud nila panagnaan maun pa ini Makkah al-Mukarrama. Amot mga katotoy mga uran. Hikalima niya dahil mga sarat, suway lang niya in al-Bait ala Yasari Ta'ib. Suway lang niya in pagtawap doon in magtatawap doon Baitullahil Musharrafa na inyan subay rapit niya palawa. At inirang siya limibot bihan, libot lawa in panahon niya maglibot doon ini Kabatullah al-Musharrafa. Ini kaunom niya in pagtawap suway siya majuko pito tawap bihan. Ang muintagnaan niya ron Hajar al-Aswad, pag-ubos doon tangbuson niya, biya sin biyita kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot panagnaan sin pangadyan na to, amuin muna pag kadto sin Rasulullah, sabab siya in singuran singkatan, miyumurulin sahabat niya kaniya, duhan pagdatong niya, simiyum siya sin ini Hajar al-Aswad,
Iwan pag iyan bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ampa siya miyanaw madto sarta naga dakan agak-agak ya umbihan amot-amot tikang madto sa tikang haupo-haupo sa maamot na inyaon katantan na hinang niya haamin tu tawap niya. Tawap hikarwayad tu in Rasulullah wala na siya simyum sa imulin na siya si mapusin ajar al-aswad. Pag hikatu niya, tungkod na kuman si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyaawot niya man tu, wala na siya ini lang ta simuok na tudlando. In sa kaudawlan ini, pangadjian sing kita tuyin pag kadto pa pagsud ta sin maun pa amin ibadat paghaji yaon misang kita ri makaragot in pamaranan tamaon misang kita ri nga kalayuan tunguron ta sadyain amin kiabutangan sinajar al-aswad ang pakita imian bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd mamarahin na yadto magad na kita ha amin likot si mano siya tumawap bihag to mga katawte manguran ang Islam. Naman jari in hikapito niya kahinapusan an yuwala bainal aswat wala yafsilu bainaha li ghairi daruratin walau fasala bainaha wa tarakal muwalat li ghairi daruratin batala tawafun wa wajabat i'adatu. Laong niya in pagtawap suway siya amoy in taluson mo ha amin nga to katantan makapito di ikaw manjari di manjari siya bugtuon sabab bang siya mabugto inyan katantan suway niya na isab balikan in pito tawap at ini suway kita tagama amoy nagdara kita simpag ayad sing kakainang ta sarta in pamaranang ta kikira-kira tarihan aming kakausan tarahon ininang yaon iwan sindi hasupaya na di kita makapagbalik-balik bihan magtawap ubos di tamatalos. Nariyad to mga katawte manguran na kamisla. Alhamdulillah in long ta pangadjian terto na abot ta na lang ta in nasabot in katantan hukuman sin amuin pianglangan doon ha amin waktu sin pag-ibadat ta sin paghaji damikian in mga sarat na sabot na ayon sa Allah Ta'ala habalikyan to sabuton na to in kasunnat-sunnatan doon ha amin rukun hikarwa sin amin ibadat paghaji amin ibadat pagtawap insya Allah subhanahu wa ta'ala mangumbay dako kanyong katan ha waktu ini kana na miyawot nin waktu na to. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.